Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA Giant Hills Unit hakakat pratere uyayong arajal arpun riu kalau penlong yang kejingalang bekerke hami menteru banyak keren halor kesiti kabak layok pediang naka East Giant Hills Truck Owners Association but Giant Hills Truck Owners Association ban panjing kersan yang kejingki jongki persya yaki trokit klingka kibadai daki balka truck hakate ke district. Habakran sikilat patay kubor hadin kejingelang nakaliang uba telang unang aibot uloong manakaliang association watla kiladon ki kenram hakipor balalet no hendai kila syam ya karai ban ai kejingkersan yakitai ki association. Kejing ki ar association kadai persya ya kejingwan ra ki cement factory daki balka truck ki bahe ban kit klingka bat knyat yaki truck trai muluk. Halor jong ki rai ki war chimine hejing to kan meeting wonong kong sao ik belai ki media kiwa de MOI churup de uyopor chugopor kamtam iha wom pemani gon ke jingelang de ko meeting ko manin ne jingeto ne gesni wa yo I yogawi ke chiti ko wa da tho chi ka MC Tuda Jantia unit na ka JAC ko wa win ko wa kam ka sen kinong bu trok ko em ini rilum jaintia is jaintia bat ko ju khot mayai ga jhota te halor gani ki chithi ko da tho ki sei kam ga sito da ko pan ki ga jingkar chan ga jing yakhi bat jing strike yong ki dai benta kam kit kamba jing to wa gani ki klingkar kari ki wa wan kamai chagani ga district ne ga jala ga yong I da kejingalang kuwaman ne gesni da stimi ya garai kejingalang naman ko wajwat nrei len katele da wani gawi da rai wi gesur wa ui kejingker chan nei benta ga kejing yakhi ko wa gini ki arli ki association de chimgi wo yakhi bat wo percha ya kejingwan yo gini ki tengkar kini kali kengkar guman giwa chana khala ko ya pher nagar kom kit komba yang iginong butrok hagani ke jela snyawi wa gani to wa em nong rim hai jing to jing khi yang gini ki apli ki association nagali yang ge yung I ke jing lang ko manine chimi rai wa gerchan ya ke jing khut yang ki gani ke chithi pediangi bat ile emi ke mensin ko kerchan ya gini ya gini chithi bad ya gini JAC ko de chim ha gini ki ar lesni ko de dep ya jing strike ke yongki bad wa kermen ile emen seni ya ki wo nang kresitom bad wo nang yaine gi bad wo kermeni emen seni ya ki wa yulti wo yele gi hadu jok de I negale yang yong I ka MC Tuda Jantia unit kan o presiden ramba yung I emne bat kidkhot secretary presiden yung I paru pajba o yawan ni snyaw I mesin yaki o nang lagi sakmat o yaine ki hadu o yo ki hadu jok kani ka jingele yung ki I negale yung I mesin ni bat kercha ni ni ka jingeki yung ki do ite negale yung I da daw pajwan I ki go jiam statement gawi e jingeto wa gani garai ko de chim da ka JAC yung ki arli ki association yung inong butrok nagaliang ka halor yung ka jing rai yung iu chan ya gani jing ki yung ka JAC Ajantia Hills ko da panman gi heni taknyang de yu ya di social media yu ada penuin da ki kari klingkar to kaya kerai ko chimin ne aga jing ya kalam I deman ko wajwat na bahawa hakupor ko yakhi yung MC Tuda de kini ki arkli ki association percha ya jing yakhi yung I kam ginong butrok na bentaw yo mala kit ya ba ya kam kit simen bingkar ni jatia ki ya tu ko por ki percha ki ya I haga jing yakhi yung I karo kamte naman ko wajwat ni ya bersyaw thu yo pajba masaw thu pajba to pajba karo kamte de jing ya snaw thu jingmut dan re wa iwoni wo percha gi I so ingi karo kamte ngasnya man
wa ihi MKam ku percani ki kamu man hini wadak I hawa ki ne benta ka kendir ka karo kamte mandayo I jingjok yo kayu so de yo lang wakile yo perca karo kamte senyau kemana ni yakile wahadin wadar yo ki ka kendir ka company dan lai ko dengan kes jenrai yu ikile dan mi ki chakmat wow lai chakis wow ne kan ka dor kendir ka ni prarka karo kamte senyau ile dengan liam yung iyo dan mi ki chakmat wow lai chakut sai kun de kata kajingnya kelam yung ini senyau ile ho hingi garai nei benta ko strike la ne yaki ile senyau ile de jobki ile senyau yo mentohi nei benta yaki karo kamtes disin senyau man wa miu yakso ne vision por karo kamte kerchani ni yaki yonki termeno wa ujobki bar le dadang MKam kamu ong ne tendi bar dadang MKam lau pai ye ya krelang la ni chong meeting lang waki chong hai jing kwa yung ki ini ngaliang yung i jing lang ni jing kerchan le bentai yung ki Nakliang ba mas landar marngar chairman ke MCTODA ulang bawat la kini ki art association kila persya ya kajing ki hakapor balalej no Henry nakabenta kajing mentoy ki try jela ke MCTODA kan ai kajing kersan ka bapura ya kita ki association nolok ta ulang ru bagi try cement factory ki long ki babot tu bha namar bah pedang kajing ki ke padang yat menta ki terwa ya ka association bakin ai kajing ket kajing ba ke bapoh pai ke bapen I ya kajing persang ban penyapat ya peraya ki Tuna kalian jong mi kum ka association kamalapan jingelang lembaga Giant Hills unit kani ka jingelang kalau mabakar ki ba mata kasni bang penlong namar ba ya kani jingelang mata kasni lai syong kerpang halor ka chiti ka lawan na ka joint action committee ka badon lang na kalian jong ka East Giant Hill Truck Owners Transporters Association bat ka Giant Hill Truck Owner Association kabala tho shangi ha khadul garik jong April arajar punriu kabala lembak kani ke citi kila nakali yang joki kila pan kata ka jing kershan halor ka jing ki ke joki halor ka jing wan joki ni ki itu ki truk tangke ki bakit simen kila pat perkta isya ya kini ki truk bononya truk ki badon nakani ka jala ka jongi da ka jing don jong itu tangke te ki ba ke lawan ban bu da kini ki company ban kit kajing temu ban bu itu tangka kalau ban kenyot ya kini ki try kali nonya kali ke bade jong di ka jala ka jong tenang tapat nak kali yang jong ni ka joint action committee ya kala ya thu yang ni ya ka jing ki ka jong ki ka ayat ka du ka saw tarik jong panai April ajar punriu bat mentar kinang ya syakmat ka jing ki ka jong ki ke nak kali yang ka jong ni kum kinong elam jong ka association ngidap syada kajing sungu ya ki pradakot jong ka Giant Hills unit hoi mene kajingnya tainya kalong ka bajuat bah kuma la ai jingkran na kalian jong ki advisor jong ka Giant Hills unit te balik ka juat kalong ba kajing long briu nginum la ban len ya kajing syam te apor ba ni mensyuang ya ki nak kalian ka MC Toda ban penkiu ya katu kador baikit haba kini ki try karkhana simen kila knyot ben ya kador kit ya ki try truck markino nya truck jong ka jala ka jongi ya katu ko por bang ya ki adin bang ila rum sing bendi dan nak kalian jong kini kinong elam mo jong kini ki artli ki association kila persya atau por kila kersha ni ki simen plan ti nyimpen ram yang kata Andre isutu hi haka jinglong jong ki babun balang mo idon ni ta ijing satnut ni ijing snow atnut ya menong kijing bu kan ya kata ka benta ba haka por bangi ni don kam banyaki nakali yang jong ki persya tian rai nga ngasong bandap ka jing keman paling ong idap ka jing keman majing songu ya ka jing longrang ba jong kini kinong elam jong baki dekot jong ka em stoda bat long kmi bat long pa bat samla kante ben sirang mene
Iba dia try trok. Kila penilang, kila don kata kajingnya penilang. Maka ke babahata maka pertai. Kalau kajingnya map markalian. Ke babahata maka pertai. Kalau baginya klet no ya kita kajing bakla. Nama ada kajing buat mengaruh unung elam ngadap tang kajing bakla sudah. Ni yang ni rugi daptang kajing bakla kajing duna sudah. Hendrai ke babahatam kalau banginnya klet, banginnya map no ya kita kajing bakla. Hendrai inginnya bu syarut kita kijing sengau per jungi, kijing sengau adnut, kijing sengau satnut jungi. Hendrai kila kentu ba, nama tak kijing bah, yang in kelat kita kiki ebrokoi. Hendrai yang in ai kijing kersan met mensim, ya kini ki artli ki association, ki belatho yang i dak city lengba ki presiden yang ni, nakali yang jong presiden jong ka is Giant Hill Truck Owners and Transporter Association, nakali yang jong presiden jong ka Giant Hill Truck Owners Association. Kila pan ya kijing kersan. Bat ngingit skam. Bana kali yang jungki tu kapor ki persya. Yo don kata kajing sengau kajing pesutu bakla ada menu. Mo negini ki try cement factory ngilap. Baki dei ki babutu ba. Ki bastap ba ben pra jungi. Wat mentah preng baki yaki ini ki art kan hunru. Na kali yang jungki mentah ki terwai ngi bangin yo kata kajing kit ka bapahu ka bapai. Tengi sutu ba kadon ka ai na kali yang jungki ban penyapra preng jungi. Tila dangi kum ki dong elam ni telot jingmut no. Paningi kum ki pradekot jong ka em studala ni kanu asion ni telot jingmut no. Hang ni kemut kami ke jing apai. Bat ke jing jok ke dein na kaliang jong gini ki beri ki banapa. Ki wan ban knyot ben ya kepala ka singi jungi. Dia na kaliang jonga ngasungo bot ong ba. Ya ka ka rai mentang ngasungo ka di ka rai ko biam tam. Kalau ka bakmen maing. Bangia klet no iki ki na mentang ka dau ba jong jaj benriu. Jong ki try jela ki jongi. Te ngangas kentu ba kani ke jingle jong kini ki try trok do nyak trok ki badai jong ka MC toda masngo ba kan dei kanuksa ka babahatam ni kiwi bayang ini klat no kan ni mer sngo sorong bangi dei ki seng ki bakam shwa ni dei kita ki kenhun ki bakam klan bat ki bakum ta terter oh namar ba kitai kilale persa engi kitai kilami persa engi Henry banginom kersan leningin ya pek madong iwe Rengin simba lengba kani karai ka ba nakaliang jong ki try trok badanya trok jong ka ems tu nama ta kisim ngidei ba kanong kanuksa ka ba bat kanong ru kanuksa nam ta kiwi bikin but lang igini wat lada hagipor bangi marjing hagipor bangi marjing ngiwan ki kawan kata ka jing persa mo henry nakaliang jong ki klet dut ikida ki ikoi nam ta ka do ba jong ka jaj benriu yang ingat skam makani ka jing kersan ka jong ki ngangej ba kini ki artli ki kenhun ki bapan yang kini ki kersan kin yo ba kini ki hadu ba kin yo khe yo uso ni kersan ki ba kini ki hadu ba kini yo khe yo uso ngimdei ban I siteng por ki jing ki namala da ngi I siteng por ki jing ki bandu nong dei tang mangi ke em stoda ka jotaru kan du non ka is Giant Hill Truck Owners Association Transporter Association mat ki bomdan ka association ru kin du no Telada ki jok makiru ngine yok nong lang baru fai. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya